Danas sam imao priliku da zajedno sa nadzorom i izvođačima obiđem radove na trećoj fazi deonice puta Stapar-Sivac, put koji je lokalni put, ali ima regionalni značaj. U toku su radovi na 2,9 km ove deonice i očekujemo da do početka jeseni oni budu i završeni. Ono što me raduje da ćemo u ovoj godini kompletno i sa strane Sombora i sa kulske strane biti sve gotovo i da do kraja godine ćemo spojiti Stapar i Sivac. Pored ovog veoma bitnog puta, u ovoj godini očekuje nas i početak radova na drugoj fazi puta Monoštor-Kupusina, kao i prva faza puta Rastina-Riđica. Samo ovaj put biće širine 5,5 metara, a blizu 16 km iznosit će celokupna deonica od Stapara ka Sivcu.